Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syahreza. Saudara, kelompok Houthi meluncurkan serangan rudal ke wilayah Jaffa, Israel. Rudal menyasar militer Israel. Houthi sekutu Iran di Yaman merespon perang Israel dan Iran dengan ikut melancarkan serangan ke Israel. Houthi mengklaim serangan itu berhasil mencapai target dengan tingkat presisi tinggi. Di sisi lain, IDF mengklaim berhasil mendeteksi dan menghalau rudal tersebut. IRGC juga merilis video peluncuran rudal yang menargetkan wilayah Haifa, Palestina yang dikuasai Israel. Serangan itu membalas Israel yang menyerang fasilitas petrokimia Iran. Anda akan menyesal. Jadi secara pesan yang ditulis Iran di salah satu rudal sebagai peringatan keras kepada Israel. Milisi Hizbullah merilis video yang menampilkan rekaman operasi perlawanan yang menargetkan sebuah tank milik tentara Israel di sekitar Kastil Al-Shakif di Lebanon Selatan. Tembakan rudal mengenai salah satu tank Israel menyebabkan ledakan yang cukup kuat. Serangan dilakukan pada 4 Juni 2026 lalu. Lima orang dilaporkan tewas setelah sebuah mobil terkena serangan udara Israel di Tirus, Lebanon. Serangan drone merusak sejumlah kendaraan. 4 para medis dari Palang Merah Lebanon dilaporkan terluka. Tak gubris permintaan Trump, Israel tingkatkan serangan di Timur Tengah. Usai Lebanon, Israel kini menargetkan Iran. Imbasnya, proses negosiasi Amerika Serikat-Iran terancam gagal. Gencatan senjata di Timur Tengah terancam saat Israel dan Iran saling balas serangan. Israel mengklaim telah menyerang pabrik petrokimia Mahshar di Iran serta menargetkan situs militer tambahan di seluruh negeri Persia. Video serangan terhadap fasilitas penting di Iran itu dirilis pasukan pertahanan Israel IDF. Video itu merekam serangan ke sistem pertahanan udara Iran di wilayah barat dan tengah. Serangan diklaim Israel menyasar tempat penyimpanan rudal yang disiapkan Iran untuk menyerang pesawat Israel. צהריים טובים. אני רוצה לעדכן אתכם בהתפתחויות במערכה באיראן. אמש, משטר הטרור האיראני הפר את הפסקת האש לאחר חודשיים. הוא פתח באש וירה לעבר ישראל. הבוקר, צה"ל יצא לשני גלי תקיפה לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני. בגל התקיפה הראשון, 10 מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. Merespons serangan Israel ke wilayahnya, IRGC merilis video peluncuran rudal dengan target Haifa, Israel. Rudal bertuliskan, "Kalian akan menyesal." Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dirilis oleh IRGC tidak dapat diverifikasi secara independen. Namun Iran menegaskan perbuatan Israel merusak proses diplomatik. به صورت طبیعی روند دیپلماتیکی که برای خاتمه دادن به یک جنگ تحمیلی شروع شده. فلسفه مذاکرات چی بود از ابتدا؟ فلسفه مذاکرات این بود که به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خاتمه داده بشه. از ابتدا تصریح شده بود و بارها میانجیگر پاکستانی تأکید کرد که
خاتمه جنگ در لبنان بخشی از آتش بس است. خب اگر قرار باشه که فلسفه وجودی این مذاکرات توسط رژیم صهیونیستی یا هر یک از طرفین ماجرا یعنی آمریکا یا اسرائیل به نحوی مخدوش بشه، خب قاعدتاً روند diplomatik هم تحت تأثیر قرار میگیره. Eskalasi yang semakin tinggi di Timur Tengah membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump geram. Trump meminta Israel dan Iran menghentikan serangan. Lewat Truth Social-nya, Trump bilang Israel dan Iran harus segera menghentikan penembakan. Perintah Trump kepada Israel bukan kali ini saja. Sebelumnya, Trump juga mengklaim sudah menelepon Netanyahu dan meminta Israel menghentikan serangan pada Lebanon. Namun, pengamat intelijen dan keamanan UI Stanislaus Rianta menduga serangan Israel ke Iran bagian dari exit strategi Amerika Serikat yang sudah direstui. Tapi sebenarnya saya pernah menyampaikan juga di Kompas TV bahwa dugaan saya nanti salah satu exit strategi dari Amerika untuk pergi dari Iran adalah menyerahkan perangnya kepada Israel. Jadi saya melihat bahwa ketika Israel sudah mulai melakukan serangan, ini sebenarnya tanda Amerika untuk menarik diri. Dan tidak mungkin kalau misalnya Israel melakukan serangan itu tidak restu Amerika, meskipun ada drama-drama ya. Trump mengatakan bahwa dia yang megang kendali, kemudian Netanyahu seperti kayak mau mengabaikan peringatan Trump. Menurut saya itu hanya drama-drama saja. Serangan Israel ke Iran semakin memperkeruh situasi geopolitik di Timur Tengah. Negosiasi yang coba disepakati Amerika Serikat Iran kini terancam kandas.